umva reka nsubize umugabo umwe wavuze ngo abagore ngo bo hanze ngo baza bafata ngo Sunday ngo bagafata ngo bakavuga ngo Sunday mood ngo bakagenda ngo bakihengeka hariya ngo bamara ngo bakifata amafoto ngo bahaze ngo ibikoko ngo bahaze ngo n'ibitigu ngo n'ibindi binyama cyangwa se n'ibindi biboga ngo bamara ngo bakagenda ngo bakihengeka hariya ngo bakavuga ngo Sunday mood ngo barangiza ngo bagashira ngo ku mastati ngo bakeba babo ngo bakabibona ngo kandi ngo bakeba babo ngo batabonye ico bajya ngo n'abantu sinumva none mugiye kutubuza uburenganzira bwacu no kuvuga ngo abantu bo hanze bagiye kubaho nk'imbohe ta kintu bo ciza kizigera kiba kuri bo nibande ngo bategetse imiryango yabo n'abantu bo hanze nibande ngo bashwane na ba nyirabukwe ngo n'abakobwa bo hanze nibande yemwe ko mubona mugiye gukabya mwakabije n'ukuri kw'Imana ibyo bintu mugende mubireke mwakabije ibaze icambere telefone ni jewe yiguriye icya kabiri izo nkoko nariye naziguze amahuzu nyambaye nyayaguze none ko wumva ari ibyanje byose ndabuzwa n'iki kubikoresha ibyo nshaka ndabuzwa n'iki kubipostinga kuri telefone niguriye stati yanje ndabuzwa n'iki kubipostinga nako nukuri kw'Imana sitanigira abapolisi ntasoni ko mbona mwatubangamiye muraruha murakabya mugezaho mwakabije mutuze ntacyabaye ntacyahindutse abantu baracari babandi ni mutuze mugira amahoro mu mitima umuntu nimba yipostingiye agafoto kiwe mureke yipostingire nubwo yoga postinga yakubise amaheneka telefone ni yiwe aho ibyabaye byose ni gahunda ziwe nta muntu n'umwe yagishije inama kugira ngo akore ibyo bintu nta birenze biri mu mara kubera ko muri mu gukomeza ubuzima mukabugira ibuye aha